ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru ngende ifagi kayinamura kuri mikro ariko kandi reka mvugire nta yindi mpamba tubasesekaranyeho impamvu nuko nari ngenyine bwana Nsanze Mfura Jarimura kanuko kandi turi kumwe hano muri studio nimutwemerere tuyave umuzi tubabwire byinshi birakomeye cyane murasirazo rw'igihugu cya Kongo imirwano yongeye guca ibintu mu nkengero za Teritwari ya Masisi ndetse na Warikare rwongeye kwambikana ari nako ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa n'iy'u Rwanda bikomeje hariya muri Amerika i Washington hari gutanga icyizere cy'uko tariki 27 rwose nta kabuza zasinywa amasezerano y'amahoro ariko kandi inkuru nshako twibandaho mu by'ukuri no kugaruka kw'ingabo za SADC mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko budakeka kabiri zitashye ziri kuvuga ko ziza kugaruka ariko ni mu gihe byagenze bitese Monwa BC Jacob ntabwo ari SADC yose ni Sandefu magingo yanga rero Sandefu ibintu yatangaje mbona byagiye abantu babifata ukundi ariko yavugishije ukuri Sandefu mu buryo bukomeye cyane ivuga ko rwose ahantu ibona inyungu yego izahajya mu buryo bukomeye kandi Tshisekedi nawe amakuru ahari nuko izi burende yazanye ku munsi w'ejo nta bandi bazazikoresha kuko ejo twabigarukagaho twibaza dutese FARDC ifite ubushobozi bukoresha izi ntwaro ibi rero SADC ishobora kuba nako Sandefu yego ishobora kuba ari izaza kuzikoresha deja zamaze no kugerera ubumbashi yego reka rero twinjire ariko izi ntwaro deja none se ababirigi bivugwa ko nabo bazaza accessing bari hariya Kindu ari kuvuga izi ngizi FARDC yahawe n'Abarabu mpaye nka data ko mbona zikinisukiranya ahubwo ziracyaza ari nyinshi ziracyamanuka yego birashoboka ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyakohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23 byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo ese byaba bimeze bite n'igihe byaba byagenze bite turaje tubigarukeho tubive muzi muzingo hanyuma turanyarukira ku Kinshasa turebera hamwe uruzinduko rwa General Muhozi Kainerugaba rwasize hari ibitagenda neza hari ibigenda neza cyangwa se hari amasezerano avuguruwe hagati y'ingabo y'imikoranire yego ya FARDC ndetse na UPDF ubwo rero amasezerano mashya yasinywe y'ubufatanye hagati ya UPDF na FARDC ese nameze ate turabigarukaho ubwo rero n'ibyaranze uruzinduko rwa Muhozi hariya i Kinshasa turabigarukaho tubive imuzi muzingo yitwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati nk'igihembo cyitiriwe Nobel kubera ibyo nakoreye u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo kandi rero Trump avuga ko yakomeje ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko batewe ishema rwose n'intambwe ati dutewe ishema n'intambwe yatewe ahubwo ku masezerano y'ibihugu byombi ubwo dutegereje itariki y'isinywa ry'aya masezerano turabigarukaho hanyuma indi nkuru ni ikibuga cy'imirwano cyongeye kuberaho isibaniro kubera ko muri Teritwari ya Masisi barasanye Ruburagica hagati ya Wazalendo ndetse na M23 ariko iyi mirwano y'Masisi iracuriki yego turabyinjiramo gusa no muri Kivu y'Amajyepfo birakomeye muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa mu Minembwe hafi ya centre ya Minembwe ingabo z'u Burundi zazindutse ku munsi w'ejo zihacana umuriro zikubita icyitwa amakompora zirekura icyitwa amakompora zirasa ibisasu bikaze ariko M23 yaje kubisubiza inyuma ifatanyije na Twirwaneho ndetse amakuru menshi aranavuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaguye muri ibi bice turabifite hano turabishe muzi muzingo u Burundi n'u Rwanda byaganiriye ku mubano wabyo ni inkuru rwose itugeraho muri aka kanya ni bande baganiriye ni izihe ntumwa zaganiriye ubwo ku ruhande rw'u Rwanda ni iyihe ntumwa yaganiriye no n'uruhande rw'u Burundi ese ni bande haganiriwe iki umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi nawe ntiyifashe neza ese mu by'ukuri amaherezo ni ayahe hari gukorwa iki kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza turaje tubigarukeho byose tubive imuzi muzingo unyemerere tunyarukire hanze ya Afurika turebere hamwe amakuru ari kugenda agarukwaho biravugwa ko noneho Iran na Israel byatumbagiye urumva Israel ndetse na Iran bari kurasana rwabuze gica turarebera hamwe hasi ku butaka birakomeye hejuru mu kirere noneho byahinduye isura ese ubundi Israel na Iran
ubundi ninde ufite indege z'intambara zikomeye kurusha izindi? Yego hari ibyagiye bigaragazwa biri kuvugwa ko kabisa igihugu cy'Uburusiya aricyo cyaba cyahaye ubwirinzi igihugu cya Iran bwo mu kirere nk'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yabivuze. Kuko Uburusiya bwo uko bivuga gufasha Iran baravuga ko ngaro kurwanya Amerika. Bo ntabwo bundi bumva ko bari kurwanya Israel. Hanyuma turavuga ku makuru ari gutangazwa. Ukraine ati ni yacu, uwo ni Putin ati ni yacu kabisa. Hanyuma inkuru mbi cyane iravuga ko abasirikare 15 bishwe muri iyi ntambara ya Israel na Iran. Ni bashya, turaje nabyo tubigarukeho, tubive muzi ni muzingo. Reka tubitse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro. Ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Bwana Nsanzimfura ntibukeye kabiri tuvuga kugutaka ibindi bikoresho by'ingabo za Sadeke ndetse n'ingabo nkeka ko zishobora kuba zaranashize hariya muri Burasirazuba bwa Kongo. Ariko hari akanunu kuko zimwe mu ngabo zari muri ubu butumwa zagaruka ndetse zikagaruka guhangana na M23. Yego, ntabwo ari Sadeke muri rusange, ni zimwe mu ngabo zari zigize ubu butumwa bwa Sami DRC. Ni ukuvuga ngo byari ibihugu bitatu, yari Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Ku ikubitiro Afurika y'Epfo yamaze kwidekarara ko ishobora kugaruka gusubira mu mirwano n'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudzani Mwamfonya. Yatangaje ko ingabo z'iki gihugu SANDF ziteguye kongera gusubira mu Burasirazuba bwa Kongo kuharwanirira n'umutwe wa M23 mu gihe cyose baba babisabwe. Ati mu gihe cyose twaba tubisabwe, ati turiteguye kujya kurwana. Ndetse yanavuze ko azaba hari nawe ngo azaba hibereye. Uyu mujenerali yabitangaje ubwo yaganiraga n'abasirikare b'iki gihugu ubwo baherukaga, ubwo nyine bari batashye. Aba bari baherutse ku Burasirazuba bwa Kongo. Yego, aba bari bari nyine hano mu mujyi wa Goma na Mubambiro. Rero magingo ya ngaya babaga nyine muri ibi bigo bya Goma na Mubambiro kuva muri Mutarama uyu mwaka ubwo batsindwaga bikomeye cyane mu mirwano yasize M23 ifashe n'umujyi wa Goma. General Rudzani Mwamfonya yabwiye rero aba basirikare ayoboye ko M23 ubwayo yiyemereye ko SANDF yayikubise ahababaza. Ubwo rero barwaniraga mu mujyi wa Goma, ndetse yanashimangiye ko ibi byabaye ngo nyine ngo biteguye no kubisubiramo. Ati twiteguye kugaruka rwose tukongera tugakora revenge, tugomba kugaruka mu gihe cyose. Ati mu gihe cyose twabisaba. Avuga ko ngo banesheje M23. Avuga ko ngo M23 ngo yiyemereye ko SANDF ikomeye. Yabitangaje ryari ko ingo yatsinzwe na Sadek. M23 ikintu yavuze mbona ashobora kuba yashingiyeho, yavuze ko M23 yavuze ko Sami DRC igizwe n'ibihugu bitatu, Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Ahubwo M23 ikintu yavuze ko SANDF igisirikare cya Afurika y'Epfo aricyo gifite power kurusha ibindi bihugu byazanye ingabo muri Sami DRC. Byatangajwe n'andi ibyo bintu yabyitwa M23. Byatangajwe n'andi, byatangajwe n'umuvugizi wungirije Oscar Barinda. Ati rwose mu bya Afurika y'Epfo nicyo byakanyakanyaga. Bari bamubajije ku by'ingabo ziri hano mu Burasirazuba bwa Kongo. Ati inyinshi ni izihe? Inyinshi zo byari za SANDF. Yego. Noneho ndetse n'ibikoresho byinshi byari ibya SANDF byazanywe. Yego. Ndetse mu by'ukuri n'abari motive ni SANDF igisirikare cya Afurika. Tanzania bavuga bati turakoresha zimorutsiye, ariko kandi bakagaruka inyuma, ntago bajyaga imbere ku front line. Noneho aho Barinda yavuze Mwamfonya nkeka ko yitiranyije gukomera. Yego, ari byo avuga. Yaravuze ngo Barinda yaravuze ngo SANDF niyo yari ihedinze Sami DRC. Yego, nkeka ko iryo jambo ari ryo yavuze ko niyo bavugaga Sami DRC njye numvaga Afurika y'Epfo. Yego niyo yazaga. Yego. Rero ntekereza ko ari byo Mwamfonya ntekereza ko yaba yashingiyeho. Rero urugamba rwasize M23 ifashe Goma, Afurika y'Epfo yemeje ko yatakarijemo abasirikare 14 ndetse nyuma yo gufata uyu mujyi wa Goma
ibihugu bakomokamo birimo Malawi, Tanzania batangaje ko bateganya gucyuriza ingabo zabo nk'uko rero biri kugenda bari gutaha. General Luzani Mwamufonya yanabwiye abasirikare ba SANDF ko nubwo batashye we ngo abibona nk'aho batsinze, ngo batsinze urugamba, ngo kuko nyuma yo kudasubira mu rugamba ngo byabaye ngombwa ko uwo bari bahanganye ariwe M23 ahanganye nyine na leta ngo bajya ku meza y'ibiganiro nyuma y'uko bavuye mu mirwano. Aha ni nko yashatse kugaragaza ko ngo uwo bari bahanganye ngo yahise agira power nyuma y'uko bagiye cyangwa batsinzwe. Ati aboneraho uko nyine yajya mu biganiro n'uwo bari bahanganye nyine ariwe Kinshasa. Magingo ya rero Mwamufonya icyo atangaza bavuga ko mu by'ukuri bagaruka guverinoma ya Kinshasa iri gutsindwa kubera ko SADC yagiye itagihari. Siko no kuri kandi ibice biri principal by'ingenzi byarafashwe SADC ihari, yari ihari n'ibice M23 yagiye irekura ikavamo ubwo yabihagaye ingabo za EAC. Urabizi ko zabisikanye n'izi za SADC yaraje arabyigabiza, iyo M23 ntiyabakubise sikabirukanamo. Namubura ibyo ari gutangaza ntabwo ari ukuri, ibyo ari gutangaza ukuri kurimo nuko bagaruka, wenda bagaruka yego, ariko se ntibazi ishyano ry'agashyandira cyangwa se bavuga ngo inkuru z'ibikoba bakongera guhura na yiraruriyeho amakara, bazi neza uwo bahuye nawe kandi ni wa wundi ntaho yagiye, noneho bari kwisuganya bazaza basanga yiteguye noneho birenze ibikenewe. Ntago sinzi wenda niba bazazana abandi bafite indi myitozo, oya ni bariya wenda bazazane n'abandi. Uratanga icyizere cy'uko SANDF yaza igatanga umusada kwa Tshisekedi bakisubiza ibice. Igikoresho ko Tshisekedi yakiguze tubyinjiremo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aha ngaha, tubyinjiremo ariko se yakiguze mu by'ukuri ukurikije ibyo amatrikire twagiye tubwirwa, amanimero matrikire, wasanze ibikoresho birusha ubushongore n'ubukaka ibya SADC byacyuwe. Yego, magingo ya ngaya izi ntwaro za burende Tshisekedi yatumije muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yego, ni intwaro zikaze, ariko hari kibazwa ubushobozi yego bwa FARDC niba bazi kuzikoresha. Ntekereza ko umunsi w'ejo twabigarutse ku buryo buvunaguye, ariko twagiye tumenya noneho ni ibikoresho bimeze bite, byatanzwe mu buhe buryo, byaguzwe bite, ese byinjirijwe he, urumva byakorewe ubundi byose muri rusange twageze gute, twabyakiriye. Igisirikare ni article yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza uko ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urumva ngo kiri kwakira ibimodoka bya burende birenga 100 kiri guhabwa na sosiyete ya International Golden Group IGG yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Africa Intelligence ivuga ko ziriya modoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu zatangiye gushyikirizwa imitwe y'ingabo zitandukanye za Kongo, zirimo izihanganye na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gitangazamakuru gikomeza kivuga ko nko mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Gicurasi, burende zibarirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Castle 2 zageze muri Kongo zinyujijwe ku cyambu cya Matadi giherereye mu ntara ya Kongo Central. Izibarirwa mu 10 muri zo ngo zahise zoherezwa byihuse i Lubumbashi ho mu ntara ya Katanga, zihabwa abasirikare bo mu mutwe urinda perezida wa Kongo babarizwa mu kigo cya gisirikare cya Kimbembe. Yego, izi burende bwanasanze imfura byitezwe ko ubwo n'amakuru nakiriye ngo zigomba kwagura umubare w'imodoka regiment ya 13 y'ingabo za Kongo zirwanisha imodoka z'intambara isanzwe ikoresha. Ubwo rero ingabo zahawe ziriya burende nizo zisanzwe zicunga ikirere cya Katanga muri iyi minsi gikomeje kurangwamo ubwiyongere bw'umutekano muke kubera imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai Bakata. Katanga imaze igihe mu mirwano n'ingabo za leta. Yego, Africa Intelligence ivuga kandi ko impamvu nyamukuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze ziriya burende muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ukugira ngo
zongerere imbaraga ingabo zayo zihanganye na M23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho uriya mutwe ugenzura ibice bitandukanye birimo imijyi ya Goma na Bukavu yo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. FARDC yakiriye ibifaru bya mbere bya Casel 2 muri Mutarama uyu mwaka, amezi 6 arashize cyangwa se 5 n'ibyumweru. Ibi urumva byigeze bikoreshwa se ku rubuga rw'imirwano? Kareka ibi ntabwo byigeze biza. Ibibarirwa muri 50 muri byo byahise byoherezwa mu mujyi wa Kisangani na Kindu. Kisangani urabizi niho Kinshasa ifite ubwoba ko M23 nifata ibice bya Walikari zerekeza, kuko niho hari navuga regima, urumva kuko niho uyitwa Masunzu yego uyoboye urugamba aherereye, niho hagurukirizwa ziriya ndege hari n'ikibuga cy'indege za Suko izijya kurasa mu baturage muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero iyi mijyi yombi irimo brigade zihuriweho n'ingabo zo mu mutwe w'abasirikare barinda perezida, abagarde republicaine ndetse n'abakomando bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bazwi nka brigade Gepal. Mu Gushyingo umwaka ushize nibwo leta ya Kongo yasinyanye na sosiyete ya International Golden Group amasezerano yerekeye kuyigurisha intwaro. Yego. Muri ayo masezerano rero azagera mu mwaka utaha wa 2026, impande zombi zumvikanye ko Kinshasa igomba kwishyura amadolari miliyoni 70 igahabwa za burende 160 za Casel 2 ziriho imbunda zo mu bwoko bwa Canon ni Canon de 20 mm ndetse na mitrailleuse yego za 12 n'ibice 7 yego za milimetero 12 n'ibice 7. Ubwo rero bivuze ko yego izi burende zifite ikintu cyitwa tekinike n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru bwana Fagika Inamura, kuko bivuze kuyo twakwizera ko byafasha igisirikare cya Kongo kwimura mu birindiro M23. Biragoye ariko wenda reka turebe ubushobozi bw'intwaro, tureke kureba ubushobozi bw'abasirikare. Okay. Kuko noneho intwaro zizakoreshwa nande? Ntabwo Kongo yabuze intwaro bwana Sanzifura. Ntabwo yazibuze, ntabwo higeze habura intwaro. Ariko turi kureba kuri icyo twavugaga cy'izi ntwaro za burende Tshisekedi aguze. Zifite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru ndetse n'amatekinike n'ikoranabuhanga, kuko ibyo byose ndikiretse niba zero automatique zikoresha oya zikoreshwa n'abantu. Okay. Ariko zifite ikintu cyitwa kugenzura za GPS ahantu hose, ndetse no kugenzura ahantu hose ari kuvugirwa ijwi ku rugamba. Ni ukuvuga ngo bamenya tactique bamenya tactique z'umwanzi, bidasabye ko bahigerera nyine ngo babe bakoresha ubundi bwenge buhambaye. Izi burende zirabikora. Ndetse harimo na system za kamera zizwi nka sensor zituma ibikoresho byorohera kumenya aho cyangwa ibirindiro by'umwanzi aho berereye mu buryo bworoshye. Bivuga ngo izi zirakamera zikakwereka ibirindiro by'umwanzi biherereye. Ibi rero ntekereza ko Tshisekedi abizanye n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo akomeze kotsa igitutu uyu mutwe wa M23, nubwo ukomeje kumutsinda ukaba ukomeje noneho n'ubundi no gukaza umurego no kwiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero tuzareba uko bizakoreshwa. Bizabafasha iki? Biragoye ariko mbona bigoye kugira ngo iyi ntambara Tshisekedi ashaka gutsindisha intambara n'ubundi. Intambara agiye kuyihagarikisha intambara. Intambara igiye guhagarikishwa intambara. Ni umuriro. Ntabwo byamuhira ahangaha. General Muhoozi Kainerugaba yakiriwe na Felix Antoine Tshisekedi. Basinya n'amasezerano. Yego, turaje tuyinjiremo. Muhoozi ari Kinshasa kuva ku 5 tariki 20 Kamena mu ruzinduko rw'akazi ari kuhagirira. Muhoozi yahuye na Tshisekedi nyuma y'umunsi umwe ahuye akanagira n'ibiganiro na mugenzi we w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe. Ni ibiganiro byasize UPDF na FARDC basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Yego. Tshisekedi ubwo yahuraga
na General Muhoozi, ubwo yahuraga na General Muhoozi kuri wa gatandatu tariki 21, yashimiye Uganda ku bw'umusanzu ikomeje gutanga mu kurwanya umutekano muke mu karere. Yego. Yagaragaje kandi ko ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Shuja ingabo za Uganda zifatanyamo na FARDC mu rwego rwo kurandura umutwe wa ADF bikomeje kugenda neza, kuko byatumye ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo bigarukamo amahoro, ndetse abaturage bari barakwiye imishwaro bashobora gutahuka. Umwe mu bitabiriye ibiganiro bya Tshisekedi na Muhoozi asubiramo perezida wa Kongo wagize icyo abivuga agira ati UPDF yagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze n'icyizere mu baturage bari basumbirijwe bihoraho. Muhoozi we yagaragaje ko Uganda yiteguye gukomeza gutanga umusanzu kugira ngo akarere kabone amahoro, anashimangira ko igihugu cye cyiteguye kwagura ubufatanye bwa gisirikare hagati yacyo na Kongo. Yunzemo kandi ko ubufatanye mu by'umutekano ari bwo rufatiro rw'iterambere rirambye ry'akarere. Mu by'ukuri kuva mu Gushyingo 2021 urabizi ko ingabo za Kongo n'iza Uganda zifatanya muri Operation Shuja, ndetse zombi zivuga ko biriya bikorwa byagize uruhare mu gusenya ibirindiro byinshi bya ADF ndetse no kwica abenshi mu bahoze ari abarwanyi bayo barimo n'abayobozi bakuru. Ubwo rero imyanzuro yagiye ifatwa rero, yego, imyanzuro yagiye ifatwa, hasinywe amasezerano, yego, hasinywe amasezerano mashya y'ubufatanye. Deja ni n'amasezerano yasinywe kwa gatanu. Muhoozi na Tshisekedi bahuye mu gihe amasezerano yari yasinye, yego. Ubwo rero isinywa ry'aya masezerano ryabereye mu ruzinduko nyine Muhoozi yagiriye i Kinshasa. Rero FARDC hari icyo yabitangaje avuga ko uru ruzinduko rw'uriya General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni, akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda, ngo ruri mu rwego rwo gushimangira ibikoranire hagati yayo na UPDF mu kurwanya uyu mutwe wa ADF. Yego. Mu nama yahuje Muhoozi na mugenzi we wa Kongo Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe, impande zombi zishimye umusaruro umaze kugerwaho mu bikorwa zifatanya, by'umwihariko iyi Operation Shuja nk'uko nabikubwiye. Yego. Magingo yanga rero ni ibikorwa byongeye kugaragara ko n'ubundi FARDC ndetse na UPDF bakwiye kugirana imikoranire, kuko uyu mutwe ubangamiye impande zombi, ubangamiye Uganda, ubangamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo bicwa. Ejo twavuze abagera ku 50,000 bishwe na ADF, kuko magingo yangaya UPDF yagiye ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kuko FARDC na UPDF aya masezerano basinye ashobora noneho kuba agiye kurandura uyu mutwe, kuko nyuma yo kwica abayobozi bakuru b'uyu mutwe hagiye gukurikiraho noneho kurandura no guhiga ibirindiro byabo, kuko mu Gushyingo, yego, mu Gushyingo 2021 nibwo igisirikare cya Uganda, UPDF n'icya Kongo byatangije ino Operation Shuja, bagaba ibitero kuri uyu mutwe mu buryo bukomeye, ndetse ingabo z'ibihugu byombi zashoboye no kwica benshi muri aba barwanyi ba ADF naro b'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Bivugwa ko abantu 1,500 uyu mutwe wivuganye mu mwaka umwe, ni abantu benshi. Rero Uganda yararakaye, ivuga ko kandi mu bo yivuganye harimo abo mu bwoko bw'Abahema. Yego. Muhoozi avuga ko ubu bwoko rwose ari ubwoko akwiye kurwanirira. Ati rero ntabwo nakomeza kurebera ubu bugezi bwa nabi uburyo bwose bwakorwamo. Yego. Ubwo rero ni ibyo ngibyo. Tunyarike ku kibuga cy'imirwano turebera hamwe amakuru aturuka ku kibuga cy'imirwano yo aravuga iki? Ku kibuga cy'imirwano ndaduhereye muri teritwari ya Masisi. Magingo yanga y'urugamba rwongeye kwambikana hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano ikomeye yasakinanyije inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo irwanya uruhande rwa leta ya Kongo. Iyi ni imirwano yabereye ahitwa Kasopo, ari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano rero yabaye mu ijoro ryakeye hagati y'isaha ku isaha 2 z'umugoroba ndetse n'isaha 7 z'ijoro. Urumva ni imirwano yamaze igihe kirekire. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu uruhande rwa leta ari rwo rwatangije ibitero cyangwa rwatangije imirwano ku mutwe wa M23, ndetse hari n'abarwanyi bagera ku 8 bo muri Bazalendo bayikomerekeyemo, mu gihe uruhande rwa M23 batazwi.
yego ni imibare kandi bigoye kugenzura cyangwa bigoye kwemeza kuko nta gihamya gifatika gihari cy'aba bazalendo baba bahasize ubuzima, yego gusa barahari. Rero abazalendo batangije iyi mirwano batera mu birindiro bya M23 biherereye Kasopo. Biravuga ko rero kugeza ku isaha 7 z'ijoro yego aribwo impande zombi zahanganye bikomeye cyane, noneho urusaku rw'imbunda ruba rwinshi. Ni imirwano kandi amakuru avuga ko yaciye igikuba kuko abaturage benshi batuye muri aka gace ka Kasopo yego bamwe bahise bahungira mu bice bitekanye, bavuga ko batakishoborera kumva uru rusaku. bati kabisa ntabwo twabyishoborera, Ntabwo twabyishobora ko dukuyemo akarenge kacu. mu bigaragara hari ibice byo muri Masisi bitaraba tombe M23 bidafite, hakirimo ba FDLR hakirimo aba FDLR. Ngiye ntungurwa no kumva ko hari imirwano yabaye mu bice bya Kasopo, Rusamambu ku ruhande rwa Warikare cyangwa se urugabaniro rwa Masisi ndetse na Warikare. Biragaragara ko hari ibice abazalendo bakidegembyamo. Hari ibice njye nari nzi ko bitaragira gute, urumva nari nzi ko bitarafatwa ngo nkumva ko ari by'abazalendo barimo, ariko ngenda tungurwe numvise atariho bateye baturutse, urumva ni ibice byinshi muri iyi teritwari ya Masisi. Reka turebe, ariko iyi Masisi n'ubundi ntabwo yarekera kuberamo imirwano, yego kugeza igihe centre ya Warikare izafatirwa, yego, ndetse na teritwari ya Warikare, yego. Mu by'ukuri hari ibice, urumva iyo wumvise ngo Nyabyondo, ukumva ngo Gashebere, ukumva ngo Rwashi, hose n'ahandi muri izi nce M23 irahafite, ariko wumva ko hakunda kugabwa ibitero n'abazalendo, yego. ntumbwira ngo baturuka he. Urumva M23 ifite Busihe, ifite Gahanga, ifite Mitando, ifite Mitendere n'utundi duce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi, urumva. Ubwo rero ibi ni nk'impamvu njye navuga ko abazalendo bahungiye muri Warikare zone M23 akomeje kubashushubikana, naho iza kuhabirukana, uri kumva, ariko biza kurangira bahagarutse kubera ko M23 yasohotseyo igarukanye mu rwego rwo kubaha ibiganiro, urumva. None wagira ngo byabaye intandaro cyangwa se byabahaye inzira zo kwinjira no mu bindi bice, bashinga ibirindiro. Bigaragara ko rwose basa nk'abatekanye. Nk'uyu mbwiye muri za Kibati hamaze iminsi hategurirwa ama operation yo gufata ibice bitandukanye n'ubundi birimo n'iyi centre Warikare, ukumva ngo hari abaturage bari gupfa, ntabwo ari M23 bagize ite iba yabishe, urumva. Bigaragara ko haracyari abazalendo muri Warikare. Sinzi impamvu hari ubutabazi gutangwa buri gutinda mu bice byinshi. Bigaragara ko ari hamwe mu hantu abazalendo bafite imbaraga nyinshi, yego. Ni hamwe mu hantu abazalendo, kuko burya urugamba rwabereye hano za Sake, yego. magingo yanga ntabwo abasirikare benshi ba FARDC ndetse n'abazalendo bose babasunikiye mu mujyi wa Goma, yego. hari abayobeje, donc hari abagiye, yego, ndabivuga gute, hari abagiye bahunga, hari abagiye bahunga bahungira mu bindi bice, yego. M23 itarinjiramo, kuko bivugwa ko niba barahungiye mu mashyamba, M23 yo ikinjira mu baturage igastabiliza umutekano, kuko M23 nayo yari iri gukora ibintu vuba ishaka gukuramo umujyi wa Goma, kuko ni ibintu byabaye mu minsi itageze no kuri 3. Rero ntabwo bari kuba sure ko bafunze detail y'umuzalendo cyangwa mu FDLR wese aho yahungiye, yego. Mu bigara kuko bagiye banakoramo imyambaro, yego, impuzankano, yego, bigira abasivili. Haro bishoboka ko bongeye kwikoranya muri Warikare, hashobora kuba hari abaturage b'abasirikare b'inyeshyamba, so ntabwo babura. Ubwo rero agace bivugwa ko M23 uduce itarafata, urumva, kuva ubwo afataga ibice byo muri Masisi byegera Warikare, bivugwa ko rwose umujyi wa Pinga uri mu mboni za M23, ndetse Pinga inafitwe, hari uduce M23 yagiye ifata, yego, tw'inkengero za Pinga, gusa ntabwo irafata ikibuga cy'indege aerodrome. Gusa agace kitwa Rukweti, yego, ntirafatwa. Harimo bibwe, urumva, harimo Ndurumo na Mukengo, yose ikaba yo yaramaze gufatwa n'ingabo zuriya. Mukengo yo
bafite agace gato. Bibwe ariko aho bibwe bigeze kuyifata bari batangije operation igana Kisangani. Ibiganiro bitangiye bayivamo. Uziko aha bibwe ni ibirometero 300 biba bisigaye kugira ngo ugere Kisangani. Yego. Urumva rero bari batangiye n'ubundi aho bibwe. Ni urugendo n'ubundi rwerekeza Kisangani kuko ibice baje kubivamo. Yego. Ariko ibyo bice kuba bitarafatwa nabyo ni impungenge zikomeye ku mutekano w'abaturage muri ibi bice. Yego. Kuko haracyarimo abazalendo rero M23 ikiri kurwana nacyo n'ubundi no gukuramo centre ya Warikare. Yego. N'ubundi bizahita bibaho uburyo bwo gukuramo ibi bice byabibwe ndetse n'ibyo bice batubwiraga. Okay, hanyuma indi nkuru muri Kivu y'Amajyepfo, tunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo turebe naho uko ibintu byifashe. Yego, ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo zazindutse zigaba ibitero simusiga mu nkengero ya centre ya Minembwe. Ni nyuma rero yo hatangajwe amakuru yagiye atangazwa ku wa gatanu avuga ko nanone bari bongeye kugaba ibitero mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Yego. Ndetse amakuru aranavuga ko ku munsi w'ejo bagabye ibitero simusiga bagaba ibitero karhabutaka, ariko birangira M23 basubije inyuma. N'amakuru rero agaragaza ko ibi bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC babigabye mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 21 Kamena 2025 bagaba ibitero ahitwa Irango ndetse n'ahitwa kwa Viateur ahazwi nko kwa Nyaruhinga. Aha mu Irango, iri rango ryitegeye ahitwa Gakenge n'ahitwa Buhindigiri. Yego, n'ahitwa Miko. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu Mai ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR ngaribo batangije ibitero. Gusa amakuru aravuga ko ibitero babikubitiwemo ahitwa kwa Viateur. Aha bahakubitiwe mu buryo bukaze ndetse magingo ngaya bateye baturutse ahitwa kwa Mulima nyuma yuko bari bambutse ahitwa Mukoko baza gutera hano Nyaruhinga. Kugeza ubu ngubu rero ihangana iry'impande zombi ryamaze umwanya muto, gusa humvikana ngo mu rusaku rw'imbunda zikaze. Kimwe cyo rero amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi arizo ngo zihedinze urugamba, nizo ziyoboye kabisa kuko bari gutera baturutse ahitwa mu Bibogobogo bahashinze ibirindiro n'imizi. Ndetse bari no kwerekeza mu bice bitandukanye biri kugenzurwa na M23 na twirwana noneho bagasubizwa inyuma nta kabuza. Rero kugeza ubu ngubu ibi bitero n'ubundi nubwo bikomeje kugenda bisubizwa inyuma, ariko ingabo z'u Burundi zifite ubwoba bw'uko teritwari ya Uvira ibaye ivuyemo batarava muri ibi bice bashobora kuzafata ko nk'imfungwa z'intambara. Yego. Muri Kivu y'Amajyepfo ubwo ni ibitero by'ingabo z'u Burundi. Ariko kandi no ku wa gatanu hari hazindutse imirwano. Haravuga ngo igitero cyazindutse ngo amakuru donc iri mu Minembwe. Yego. Biravuga ko ngo hari igitero ngo cyaje ngo giturutse ahitwa kwa Murima, ni muri teritwari ya Fizi. Hagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Urumva? None ngo icyo gitero ngo cyari simusiga. Abaturage baho nibo babikubwira bati nkuko bizwi mu Minembwe ni imwe mu makomine yo muri Kivu y'Amajyepfo irebwa n'ihuriro rya AFC M23 ribarizwamo umutwe wa M23 na twirwaneho rabyuka kuva muri Werurwe. Ni muri Werurwe. Yego. Nubwo rero iki gice twirwaneho yagifashe tariki 21 ni Gashyantare. Hari nyuma y'uko General Rukunda Michel uzwi cyane nka makanika yari amaze iminsi 2 atabarutse nyuma yo kugabwaho igitero cya drone cy'ingabo za Kongo kigasiga kinamwishe. General Makanika niwe wahoze ari umuyobozi wa twirwaneho kuva mu mwaka wa 2019 kugeza atabarutse mu mwaka wa 2025, imyaka 6. Kuri ubu uyu mutwe wa twirwaneho uyobowe na Brigadier General Charles Sematama uzwi cyane nk'intare batinya, nawe uri kuziba icyuho cya makanika rwose. Mbona benshi banamushimira cyane. Ubwo rero hari amakuru atugeraho twahawe abo ku gitondo cyo kuwa gatanu ndetse n'ejo kuwa gatandatu ngo bongeye bakozanyaho ariko by'akanya gato. Ngo umwanzi ngo yimutse kwa Murima ajya gutera mu nkengero za centre ya Minembwe. Bavuga ko yateye aturutse ahitwa Mukoko. Iyi Mukoko iherereye mu burasirazuba bw'iyi komine ya Minembwe, ikaba kandi ari nayo igabanya Minembwe n'igice gituwe cyane n'Ababembe cya Mutambara. Ubwo rero ibi bitero bivugwa ko
byari karahabutaka nubwo hataratangazwa icyo byangije ariko ngo byari bikomeye. Byaje bikurikira ikindi uruhande rwa leta rwagabye ku wa kane ahitwa Rugezi n'ahitwa Nyaruhinga nyine nawe ngira ngo yego nahakubwiraga hano yego kwa Nyaruhinga n'ubundi niho bateye baturutse. Gusa hari amakuru avuga ko FARDC biranga itakirwana, yego yaracitse intege ahubwo kabisa ngo yafashe imbunda ziremereye n'amasasu ibi ingabo z'u Burundi gusa na Wazalendo ndetse na FDLR ngo nibabage bifashe, urumva n'abacancuro ni nk'abacancuro bati niyo mwahasiga ubuzima, urumva. Ubwo rero nta kintu birata. FARDC yo yarabatereranye, ntujya wumva ngo bakozanyijeho, ngo FARDC yakozanyijeho n'Abazalendo. Buriya Abazalendo ntibumva neza ntibumva neza FARDC, babita ibipupe. Bati n'ubundi mwebwe nta n'ikintu mudufasha kuruga, mwe muri ibiki ubundi ariko turwanira igihugu, mwe icyo mukora ni ukubona imishahara yanyu kandi mukayibonera igihe. Ibyo rero ntabwo ari byo. Uburundi rero n'u Rwanda byaganiriye ku mubano wabyo. Ibi bivuze iki ubu? Reka tuze tubyinjiremo ariko duhere i Washington. Hari kuvugwa iki? Washington hari kuvugwa iki? Haravugwa ko tariki 27 yategerejwe n'amatsiko menshi. Ese bizatanga iki? Uwitwa Trump urumva aravuga ati ngiye nkwiye igihembo cyitiriwe Nobel kubera ibyo nakoreye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya magambo yatumye abantu benshi bazatese koko basubiza amaso inyuma basanga koko hari ibyagiye bikorwa n'ubutumwa yanditse ku rubuga rwa Truth Social avuga ko we n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ari we Marco Rubio ngo bashoboye kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi by'abaturanyi. Urumva avuga ko anabyishimiye cyane. Urabizi hari amasezerano yemeranyijwe, urumva, hagati n'abatekinisiye, yego n'abatekinisiye b'u Rwanda n'aba Congo, mbona bashyize umukono ku masezerano abanziriza ay'abaminisitiri bazashyiraho umukono. Yego, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump yatangaje ko ngo hari intambwe ishimishije yatewe mu rugendo ruganisha u Rwanda na Congo ku mahoro, ku gusinya amasezerano y'amahoro mu minsi mike iri imbere. Ku 18 Kamena 2025 nibwo itsinda ry'impuguke hagati ya Congo n'u Rwanda ryasoje ibiganiro by'iminsi 3 byaberaga muri Amerika, byasize impande zombi zemeranyije ku ngingo ngari zigize amasezerano y'amahoro. Ku 27 Kamena i Washington DC, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bazasinya banemeze amasezerano y'amahoro. Nyuma ku itariki itaramenyekana abakuru b'ibihugu bazahura, Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame bazahura baganire ku bijyanye n'amahoro n'ubundi ndetse n'ibyisinywa by'aya masezerano ese bazabiganiraho nyuma y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo bazaba basinye aya masezerano, ndetse bazareba n'ibijyanye n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari birumvikana. Perezida Trump rero yabwiye abanyamakuru ko igihugu cye gitewe ishema no kuba hari intambwe ishimishije yatewe muri uru rugendo rw'amasezerano y'amahoro. Ati tuzasinya hanyuma duhagarike intambara, ni iby'agaciro kuri njye kubigiramo uruhare. Ndashimira Vice Perezida JD Vance n'umunyamabanga wacu wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga ku kazi keza bakoze, yavugaga Marco Rubio. Rero u Rwanda rumaze igihe kinini mu ntambara na Congo, intambara mbi cyane, rugiye kwemeranya amahoro na Congo, batangire gukorana ubucuruzi na Amerika n'ibindi bihugu, hanyuma bagire ubundi buzima bwiza busanzwe. Dutewe ishema rero niyo ntambwe. Trump avuga ko yabikoze no hagati y'Ubuhinde na Pakistan ejo bundi, yego, kandi ko mu minsi mike ishize igihugu cye kiza ngo mu minsi mike mu minsi mike iri imbere ngo igihugu cye kiraza gutangira kugirana amasezerano y'ubucuruzi n'Ubuhinde hamwe na Pakistani. Agira ati ni ibintu byiza. Avuga ko rero iyo ntambwe yanatewe hagati ya Kosovo na Serbia, ibihugu bimaze igihe kinini birwana. Agira ati ubu dufite ibindi bikomeye nk'Uburusiya na Ukraine, bigaragara ko rwose naho hari intambwe iri guterwa. Ati dufite Israel, ati nta muntu uzi ibi aho bigana, ati tuzabimenya neza mu gihe gito. Trump avuga ko bigoye kuba yasaba Israel guhagarika intambara kuko
ngo Israel iri kwitwara neza, bibwira umuntu, biragora kubwira umuntu ngo hagarika intambara kandi ari gutsinda, biragora cyane. Ese Israel iri gutsinda? Iri kwitwara neza nubwo nyine nta rugamba rubura casualty. Tuje twabyinjiramo. Yego, turaje kabisa tubyinjiremo. Ngo Burundi n'u Rwanda byasinye amasezerano, byagiranye ibiganiro. Yego, ni ibiganiro n'ubundi byibanze ku mubano w'ibihugu byombi. Abayobozi bo mu nzego z'ibihugu byombi bagiriye uruzinduko, abo Burundi nibo bagiriye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda, bagirana ibiganiro n'ab'u Rwanda n'ubundi. Ni amakuru yatangajwe n'u Burundi agaragaza ko perezida wa Sena y'igihugu cy'u Burundi yakiriwe neza i Kigali mu Rwanda mu gitondo cyo ku wa gatanu tariki ya 20/2025. Nk'uko ari amakuru abivuga, uyu muyobozi waturutse i Burundi yakiriwe neza na mugenzi we w'u Rwanda witwa Dr Francis Xavier Karinda uyoboye Sena y'igihugu cy'u Rwanda. Baganira rero ku kuzahura umubano cyangwa kongera kugirana ubwiyunge. Nk'uko rero Sena y'u Burundi yabyanditse, yagize iti perezida wa Sena Honorable Sinzihagera Emmanuel yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Sinzohagera Emmanuel ati yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Dr Francis Xavier ati rwose rwari uruzinduko, yari ari kumwe na Vice Perezida w'u Burundi ati bari kumwe muri uruzinduko rw'icyubahiro. Magingo aya rero inyandiko z'u Burundi zikomeza zivuga ko ibiganiro byabo byanagarutse ku ruhare rw'izi nzego zombi mu kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ni ibyatangajwe na Sena y'u Rwanda kandi nayo yatangaje ko kabisa ngo hakwiriye ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru kugira ngo umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi wongere ucubwe cyangwa uhagarare. Rero umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye mu gihe cy'amakimbirane yabaye muri 2022 kuko wajemo agatotsi mu mpera za 2024, ariko kandi imbere yaho umutekano wari wifashe neza ndetse n'umubano, ariko biza kuba imbarutso y'ibyabaye muri 2015 n'ubundi bigira ingaruka ku mubano w'u Rwanda kubera iby'igihugu cya Kongo. u Burundi bashinjaga u Rwanda bwo gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, mu gihe u Rwanda nabwo rwashinjaga gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 mu burasirazuba bwa Kongo. Yes, reka twambuka Afurika turebe hamwe amakuru ari kuvugwa ku ntambara ya Ukraine ndetse na Iran. Bivuga ko abasirikare bakuru 15 barishwe. Wamenye se arabura uruhe ruhande? Reka turebere hamwe amakuru agezweho muri iyi ntambara ya Israel na Iran. Ni amakuru akomeye cyane, isi yose yahagurutse. Intambara ihanganishije Iran na Israel irakomeye. Israel iyi minsi 10 ubwo se 11 ni 10 ni iminsi 10 yihiritse rwose. Rero igeze ku munsi wa 10. Buri ruhande rurarasa ibisasu biremereye rutitaye ku ngaruka. Israel irebwa ko mu bitero byagabwe mu gitondo cyo kuwa gatandatu ngo hicemo umusirikare mukuru mu ngabo za Iran Revolutionary Guard Corps witwa Amin Pur Jodki. Umva, mu gitondo cyo kuwa gatandatu kandi tariki 21 Kamena Israel yatangaje ko yagabye ibitero byinshi ahari ibigo by'ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire mu ntara ya Isfahan ahiganje ibikorwa remezo nk'ibi byinshi. Ubuyobozi muri Iran bwatangaje ko ahantu henshi muri Isfahan hagabwe ibitero bikomeye, ariko ntibatangaje umubare w'abakomeretse. Itangazo ingabo za Israel zasohoye rihamya ko Amir Paul Jodki yari umuyobozi wa brigade ya kabiri ishinzwe gukoresha drone mu butasi no kugaba igitero muri iyi ntambara. Drone za Iran zigiramo uruhare rukomeye, nubwo nyinshi ubwo baravuga ko ngo muri intambara drone za Iran zigiramo uruhare rukomeye, nubwo inyinshi muri zo Israel yagiye zirasa ivuga ko yazihanuye. Ubwo rero turebera hamwe uwayoboye umutwe wo muri Palestine wishe muri Iran ninde. Ni minisitiri w'ingabo wa Israel yitwa Katz Israel yavuze ko mu gitero cyagabwe
mu nyubako yo mu mujyi wa Qom. Yego ngo cyahitanye ngo Said Izadi wayoboye Al-Quds Brigade yo muri Palestina ifitanye isano n'ubundi n'imitwe y'iterabwoba. Avuga ko yatanze inkunga n'intwaro kuri Hamas mbere y'ubwicanyi bwakozwe ku ya 7 Ukwakira. Urupfu rwa Izadi ni intambwe ikomeye itewe ku butasi n'ingabo zirwanira mu kirere. Ni ubutabera kubishwe n'abashimuswe. Ubwo rero ukuboko kwa Isirayeli ngo kuzagera ku banzi bayo bose. Ibitero bya Isirayeli rero byahitanye batanu. Ubwo reka nabyo turebe ni ahantu ni hehe byabereye. Aha ngo abantu baguye mu bitero Isirayeli yagabye mu mujyi wa ngo Koramabad. Urumva? Nur News Agency yatangaje ko abasirikare bakuru 15 barimo n'abasirikare bo mu ngabo zirwanirira mu kirere ba Irani bishwe muri iyi ntambara imaze iminsi 9. Ubwo uyu ni wa 10. Ku 13 Kamena Isirayeli yishe abagaba bakuru b'ingabo 2 ba Irani, abahanga mu gutunganya ingufu za nucleaire ndetse n'ibigo byinshi bikorerwamo ubushakashatsi kuri ibi binyabutabire byarangiritse. Ngira ngo rero n'amafoto ahangaha. Yego, Irani isanga ngo yaratewe nk'uko Amerika yateye Iraq. Tise gute? Umuvugizi wa guverinoma ya Irani witwa ngo ni Fatamel Mohajerani we yatangaje ko ngo igihugu cyabo cyagabweho ibitero na Isirayeli bishingiye ku binyoma, abigereranya n'uko Amerika yateye Irani mu mwaka 2003. Avuga ko Irani yasubiyemo kenshi ko niba ikibazo ari intwaro za nucleaire, ati twabivuze kenshi ko nta mugambi wo kuzicura dufite, buri wese arabizi ko ibi byavuzwe imyaka myinshi ishize. Ati Iraq ntiyatewe mu buryo nk'ubwo, ati hanyuma hari intwaro za nucleaire basanzeyo. Yego, uyu Muhajirani yanavuze ko rero mu myaka 200 ishize nta na rimwe Irani yigeze itangiza intambara kuri Israeli. Ati biri kuba, ati ni uburenganzira twemererwa n'amategeko mpuzamahanga bwo kwirwanaho. Rero drone za Irani zarahanuwe mu buryo bumeze buterera. Ingabo za Israeli zatangaje ko zahanuye drone za Irani mu gace ka Golani, izindi zirasirwa mu kibaya cya Beit Shan n'ahandi. Israeli ntiyagiye gushaka intwaro za nucleaire muri Irani nk'uko Putin abivuga. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we yatangaje ko ibitero bya Israeli yagabye kuri Irani ngo bitagamije guhagarika umugambi w'intwaro za nucleaire gusa. Yabwiye rero ikinyamakuru Sky News ko wowe kenshi yabwiye ko Israeli ko Irani nta mugambi wo gukora no gutunga intwaro za nucleaire ifite. Gusa perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi witwa Tulsi Gabbard yego rero yavuze ko ngo Irani itari gukora igisasu cya nucleaire, ati yarabeshywe. Ati ngo yarabeshye. Yego yarabeshye. Yego, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran witwa Abbas Araghchi yavuze ko rero gahunda y'ingufu za nucleaire ya Iran igamije amahoro ndetse ko yiteguye ibiganiro mu gihe Israeli yahagarika ibitero kuri Iran. Iran yahungishije rero ibikoresho byerekeye ingufu za nucleaire. Ibi bikoresho bya Iran rero yateguraga gukora n'ubundi zintwara. Yego, inzobere mu bijyanye n'ibya gisirikare nk'ikigo gikora ubushakashatsi ku ntambara ya ISIW hamwe na Critical Threat Project cyangwa CTP byatangaje ko rero umwe mu bayobozi bakuru ba IRGC yavuze ko ibikoresho byifashishwa muri porogaramu y'ingufu za nucleaire byimuriwe ahandi kugira ngo bizatangizwe cyangwa bitazangizwa. Ibi bigo rero bivuga ko kubyimura byatuma Israel na Amerika bigorwa no kubisenya.
biti iyo mvugo isa n'ishaka kwereka abo mu burengerazuba bw'isi ko kurimbura ibijyanye n'ingufu za nucleaire muri Irani bizasaba imbaraga nyinshi bigoye, bityo ko bakwiye kujya mu biganiro na Irani. CNN yanditse ko abayobozi ba Irani basanga iyi ntambara yahagarara mu munota umwe, mu gihe Perezida Trump yabwira ubutegetsi bwa Israel ko ngo bureke kugaba ibitero. Irani kandi yarahiye ko itazongera kuganira na Amerika ku byerekeye gahunda y'ingufu za nucleaire mu gihe Israel ikiyigabaho ibitero. Kuko Irani si ibyo gusa, yanatangaje ko Amerika niyinjira muri iyi ntambara ngo bizaba ibyago kuri buri wese. Gute rero? Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran witwa Abbas Araghchi. Yatangaje ko rero ngo badateze kujya mu biganiro na Amerika mu gihe Israel ikirasa ibisasu biremereye cyane mu gihugu cyabo, ndetse Amerika ngiramutse yinjiye muri iyi ntambara byaba bigoye cyangwa byaba ari ibintu bikomeye kuri buri wese. Uyu Abbas yabigarutseho rero aganira n'abanyamakuru muri Istanbul aho yagiriye uruzinduko, ndetse yari ari kugirana ibiganiro na ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bihuriye mu bufatanye bw'umuryango wa Kisilamu cyangwa OIGC. Ati ni ibintu bitumvikana, ati nta gihe Amerika ishobora kuzajya gufasha Israel nkaho itari mu ntambara, ati natwe tuzayigabaho ibitero mu buryo bukomeye. Yavuze ko rero Amerika niramuka yinjiye muri iyi ntambara ngo bizaba bibi kuri buri wese, asaba ubushotoranyi bwa Israel guhagarara ndetse bagasubira mu nzira y'ibiganiro. Uyu Abbas yagiye Istanbul avuye i Geneve, aho yagiye rero ku itariki 20 Kamena 2025 agirana ibiganiro na bagenzi be bo mu Bwongereza, Ubufaransa, barebera hamwe uko intambara barimo yarangira. Ubwo rero Israel yo yahize kurimbura ubutegetsi bwa Irani. Ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati y'ibihugu byombi, nyuma y'uko ibihugu byose nyine bikomeje kwigamba ko bishaka gutanga isomo rishobora guhindura amateka y'isi. Rero magingo aya ibihugu byombi bwanasanze imfura bikomeje kumishanyaho ibisasu karundura karabutaka bimaze kwangiza ibitagira ingano, kuva ku bikorwa remezo bya gisirikare n'ibya gisivile kugera ku rupfu rw'abaturage, tutibagiwe inkomere. Rero intambara irarushaho gukaza umurego, ariko se ibi bizaganisha he? Abantu bacu batanga ibitekerezo. Ese Amerika irinjira mu ntambara mu gihe cyavuba nk'uko Iran ivuga iti rwose Amerika nibyinjiramo biraba birebire? Bizagira ingaruka kuri buri wese. Ese Amerika irinjira mu ntambara mu gihe cyavuba, ese byatanga uhe musaruro? Birakomeye intambara ya Iran na Israel. Yego. Hanyuma rero reka turebere hamwe noneho bari kurwana, ariko ese hasi ku butaka bimeze bite? Hejuru mu kirere ho byifashe bite? Turebe ese ninde ufite indege z'intambara zikomeye hagati y'ibihugu byombi. Kuko ushobora kugira abasirikare benshi batojwe neza kandi bafite ubushake, ariko iyo udafite intwaro zigezweho nabyo biragorana cyane. Magingo rero hashingiwe ku miterere y'intambara zigezweho. Yego, magingo rero ushobora kugira abasirikare benshi batojwe neza kandi bafite ubushake, ariko iyo udafite intwaro zigezweho burya biragorana cyane. Urabyumvikanaho nayo. Rero Iran na Israel ngo biri gutegura intambara, urumva biri mu ntambara noneho ngo ariko ngo ntago iratangira. Uruhande rukuntu ruri kwitegura kuyishyira ku rundi rwego. Ibikoresho rero birimo n'indege za gisirikare biri mu bya mbere rero, biri mu ziri mu za mbere, indege z'intambara ziri mu za mbere ku isi nizo ziri kwifashishwa muri iyi ntambara. Duhereye rero ku bijyanye n'izi ndege z'intambara, Israel ni kimwe mu bihugu bifite izi ndege za gisirikare ziri mu zigezweho ku rwego rw'isi. Iki gisirikare rero kibarirwa nibura kibarirwa indege 600 zirimo 40% zigezweho zikoreshwa muri iyi ntambara. Nka data izo zirimo nka F-15, F-16 na F-35 z'Abanyamerika, zikaba zimwe mu ndege zifite ikoranabuhanga rihambaye ku isi. Urumva? By'umwihariko nk'indege za F-35 nizo Israel yakoresheje mu bitero karundura karabutaka iherutse kugaba kuri Iran, ari nabyo byatangiye iyi ntambara. Ku rundi ruhande bwanasanze imfura ni kimwe mu bihugu bifite indege z'intambara zishaje mu burasirazuba bwo hagati. Bitekerezwa ko muri rusange igisirikare cya Iran kirwanira mu kirere gifite indege zibarirwa muri 400, ariko izagera ku 150 nizo zishobora
gukoreshwa muri iyi ntambara. Yego, ikoranabuhanga rero riri mu rwego rwo hasi ndetse no kuba izi ndege zishaje ni kimwe mu bituma Iran itakizikoresha kuko ziganjemo izaguzwe mu myaka yo mu 1960, 1970, usanga rero zifite ikoranabuhanga ritakigezweho muri ibi bihe. Izo ndege rero za Iran zirimo nka F-4 y'Abanyamerika cyangwa MiG-29 ni MiG cyangwa MiG-29 na Su-22 na Su-22 z'Abarusiya, ari nazo rero ndege wavuga ko ari nshya mu bubiko bw'indege za Iran, nubwo nazo zigifite ikoranabuhanga zo mu myaka cyangwa ikoranabuhanga yo mu myaka y'1980 ndetse na 90. Rero muri 2022 byavuzwe ko Iran yohereje abapilote bayo kwiga gutwara izi ndege zigezweho zizwi nka Su-35 zikorwa n'uruganda rwa Sukhoi. Izi ni zimwe rero mu ndege zigezweho ku rwego rw'isi zikorwa n'Abarusiya. Gusa iyo bigeze ku bijyanye na misile, Iran iragerageza kwihagararaho ko igihugu kibarirwa nk'icya mbere gifite misile nyinshi mu burasirazuba bwo hagati zibarirwa mu bihumbi 40. Uretse ko iyi mibare itemejwe n'iki gihugu ubwacyo, gusa babitangaje baba bakoze ubushakashatsi. Ku rundi ruhande, nyinshi muri izi misile ntabwo zifite ubushobozi bwo guhangana na radari cyangwa se ubundi bwirinzi bw'ibihugu nka Israel. Iki gihugu cyatangaje ko cyakoze misile zishobora kugenda ku muvuduko urutuwijwi, ibituma radari za Israel zishobora gupfa kuzibona. Zimwe muri izi zidashobora gupfa kuzibona. Yego, ubwo rero zimwe muri izi misile ngo zishobora kugenda byibuze ibirometero 3000. Imwe muri iyi misile rero za Iran zizwi cyane ni iyitwa Fatah-1 yashyizwe hanze rero muri 2023, ikaba ishobora gukoreshwa mu kurasa intwaro za kirimbuzi. Iyi ntwaro ni imwe rero mu nziza ziri ku isi, aho ishobora kugendera ku muvuduko urutuwijwi inshuro 13 zose. Amakuru rero avuga ko iyi ntwaro ishobora kuba yarakoreshejwe bwa mbere mu kugaba igitero kuri Israel mu mwaka ushize wa 2024. Yego, Iran kandi ifite misile nshya izwi nka Haj Qasem yitiriwe General Qasem Soleimani wishwe na Amerika, akaba ari umwe mu basirikare bakomeye ba Iran. Iyi misile yashyizwe hanze muri Gicurasi uyu mwaka, iminsi mike mbere y'uko iki gihugu gitana mu mitwe na Israel. Ni misile rero idasanzwe kuko ishobora no gutwara intwaro za kirimbuzi. Iyo rero ngo yoherejwe ibanza kwinjira mu isanzure nk'uko bigenda ku zindi misile zigezweho, ikagaruka mu kirere cy'isi igendera ku muvuduko urutuwijwi inshuro 12, ikagera rero aho yateganyirijwe kurasa iri kugendera ku muvuduko urutuwijwi inshuro zigera kuri 5. Amakuru rero avuga ko iyi misile nta bwirinzi bufite ubushobozi bwo kwihagarika cyangwa kwikumira, ndetse ngo iri mu zikoreshwa na Iran ishaka kurasa kuri Israel mu ntambara ikomeje guhuza ibihugu byombi. Israel nayo ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe bwana Jarimura, kuko ifite misile 700 zizwi nka Predator, Hawk n'indi izwi nka Jericho. Yes, Jericho -3 ishobora byibuze ngo kugenda ibirometero 6000 byose. Mu gitero Israel iherutse kugaba muri Iran, bwana Sanzifura yakoresheje indege z'intambara 200 irasa ibisasu 330 mu duce tugera ku 100. Numva ko bitoroshye. Ku bijyanye rero n'ubwirinzi bwo mu kirere, Israel nayo ifite ubugezweho burimo ubuzwi nka Iron Dome. Ikaba rero iri no gukoreshwa ubwo ubu bwirinzi yabuhawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugera kuri 4 bifashisha muri ino minsi. Rero Iran nayo ifite ubwirinzi bwayo buzwi nka Bavar 373 na Bavar 373 kabiri, ndetse no mu mwaka 2016 yaguze ubwirinzi buzwi nka S-300P MU2 nka data, nyuma y'uko ibihugu byombi byemeranyije ubugure mu mwaka 2007. Magingo aya nagira ngo ko ubwirinzi bwose bwamaze kwangizwa bikomeye na Israel, ari nayo mpamvu Iran
ifite ubushobozi by'ubuze bwo kurinda ikirere cyayo magingo aya. Urumva ko ibintu bitoroshye aha ngaha. Igitangaje 90% z'izi ntwaro tuvuze za kirimbuzi zikomeye ku isi yego zikorwa n'Abashinwa n'Abarusiya, kandi bo ntibari mu ntambara. Abashinwa ndavuga uruhande rw'Abashinwa. Yego ntabwo buri mu ntambara. n'Uburusiya ariko ntabwo buri mu ntambara. Tugana ku musozo, sinzi impamvu uvuze ko Uburusiya butari mu ntambara. Baratwaye ibice bya Ukraine barabimaze. Oya ndavuga iyi ntambara ya Israel. Icyo ndi kuvuga aha ngaha, tugana ku musozo, Putin yongeye kurikoroza aravuga ati Ukraine ni iyacu. Ati biriya bice twafashe ntabwo ari byo byacu gusa, ahubwo Ukraine yose muri rusange ni iyacu. Putin yatunguranye ubwo yari mu nama ivuga ku bukungu yaberaga i St Petersburg, maze avuga ko Ukraine n'Uburusiya bidashobora ngo gutandukanywa. Mu kiganiro cyatanzwe muri iyo nama mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo, Putin yabajijwe amaherezo y'intambara amaze igihe hagati ahangana na Ukraine. Mu gusubiza avuga ko ati nabivuze kenshi ko mbona abanya-Ukraine n'Abarusiya nk'abaturage b'igihugu kimwe. Ati kubw'iyo mpamvu rero Ukraine ni iyacu. Igisubizo cyakiranywe amashyi menshi n'abari bitabiriye iyo nama biganjemo abanyapolitiki n'abakora ubucuruzi. Yakomeje agira ati rero hari itegeko rya kera rivuga ko aho umusirikare w'Uburusiya akandagije ikirenge haba ari ahacu. Muri iki kiganiro Putin hari aho yageze avuga ko mu gihe Ukraine izakoreshwa intwaro ziremereye irasa ku butaka bw'Uburusiya, izahura n'ibyago by'akataraboneka. Ati iryo ryaba ari ikosa ndengakamere ku ruhande rwabo twita ko bafite imikorere nk'iy'abasazi. Ati ku butaka bwa Ukraine uyu munsi ryaba ari ryo kosa rya nyuma duhora iteka dusubiza. Rero igisubizo cyanyu cyaba gikarishye. Nguyu Perezida Vladimir Putin. Ngayo nguko ngibyo ibyo twabateguriye. Reka twizere ko impamvu ihagije. Gushimira cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Kuzi cyane bwana Fagika Inamura. Dushimira cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.